Umuraperi ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, A$AP Rocky, akaba n'umugabo wa Rihanna, araregwa ibyaha bishobora kumufungisha imyaka 24. Uyu muraperi amazina ye nyakuri yitwa Raheem Laston Myers, wamamaye nka A$AP Rocky. Akurikiranyweho icyaha cyo kurasa mugenzi we wahoze ari inshuti ye witwa Taylor Efron no gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko. Bikaba bikekwa ko iki cyaha yagikoreye hafi ya hoteli iherereye Hollywood mu mwaka w'2021, ndetse kandi ashobora gufunga imyaka 24 naramuka ahamijwe n'urukiko iki cyaha ari kuregwa. Gusa A$AP Rocky we yatangaje ko atemera ibyo ashinjwa habe na gato. Uyu muraperi ukomeye yanze amasezerano y'ubutabera yatumweho yari agizwe n'imyaka 3 y'ibihano byo kubahiriza amategeko. Igihano cy'imyaka 7 cyari gisubitswe ndetse n'iminsi 180 yamara mu kigo ngororamuco, aho ubwo we yemeje ko azakurikiranwa mu rukiko. Uyu muraperi w'imyaka 36 aregwa ibyaha bibiri, icyo gukoresha imbunda mu buryo butemewe n'amategeko ndetse n'icyaha cyo kwica mugenzi we Taylor Efron. Mu gihe yahanwa n'ibyaha akurikiranyweho ashobora gufunga imyaka 24 nk'uko amategeko abiteganya. A$AP Rocky yahakanye ibyaha byose aregwa ndetse ahitamo guhangana mu rukiko. Byatangiye umunsi w'ejo ku itariki 22 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka, ubwo hatangizwaga igikorwa cyo guhitamo abacamanza. Urukiko rwashyizeho gahunda yo gutora abacamanza 12 hamwe n'abashinjacyaha b'abanyamwuga bazatora bazahabwa inshingano zo gufata icyemezo mu rubanza. Igihe cyo gutora abacamanza na n'ubu kiracyakomeje, aho hari bufatwa imyanzuro ku byabajijwe n'uburyo urubanza rwakomeza kugira ngo hamenyekane ibimenyetso ku mugaragaro. Ikindi kandi nubwo muri ibi bihe bikomeye A$AP Rocky, uyu muraperi ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akaba n'umugabo wa Rihanna, ari mu bihe bitamworoheye aho ari gushinjwa n'urukiko ibi byaha bibiri bikomeye, yari kuzatoranywa nk'umwe mu baraperi bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazakira abashyitsi mu birori bya Met Gala mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2025, ndetse kandi azaba afite uruhare mu isohorwa rya filime yitwa Spike Lee izajya hanze nyuma yo kurangiza uru rubanza naramuka rwitabiriye. Icyo twavuga cyo ni uko iminsi izaba ishimishije cyangwa ibabaje bitewe n'ibimenyetso bizagaragara mu rubanza rwe. Ni naha dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi, aho twavugaga ku muraperi ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akaba n'umugabo wa Rihanna, A$AP Rocky, kuri ubu uri kuregwa akanashinjwa ibyaha bibiri, harimo icyo kurasa inshuti ye no gukoresha imbunda mu buryo butemewe n'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bishobora kumufungisha imyaka 24. Wakoze kubana nanjye mu kiganiro cyiza nk'iki ngiki Showbiz Box avec Yambi, Intore mu mfura Santi, Enje umucyo n'amahoro iwacu mu gitaramo Silent Fire at Your Hearts na Billions, African Speed Cheetah, Dreamer Boy, Yambi Joy, Speaker Boy alone to make a load of Tokalas, Jemuna Supermafita antagonist. Ugira ibihe byiza, don't sleep when you got him. Hug life was I am alone.